tugiye kureba impfu zabayeho mu mateka y'isi aho amakupura agera ku 8 ibyari urukundo rwabo byabyaye urupfu uyu munsi rwateye isi yose ubwoba ndetse benshi babyumva bibasigamo imvune z'imitekerereze. Abari mugenzi mu rukundo rukiri rushyashya bajya gukora mariage bagiye mu kwezi kwa buki byarangiye rwose bisanzwe bagiye mu matagi bagiye mu bibazo bikomeye cyane. Hari abaguye ku misozi miremire, hari abaguye mugenzi bava mu ndege, hari abishwe n'ibirunga. Izi ni impfu mugenzi zari inkundo nyazo zabyaye urupfu aho bisanze mugenzi bakundaga cyane mu gihambaye kurusha ibindi mu buzima bwabo kibarengeje umurongo nyawo birangira babyise ubusazi kugeza uyu munsi isi yose baracyayigora kubyakira. Iyi ni kesi ya mbere cyangwa mugenzi urupfu rwa mbere. Iyi ni inkuru ya Tina na Gabe Watson. Uko ari ukwezi kwa buki kwabyaye mugenzi urupfu. Muri 2003 mu kwezi kwa 10 abari bakoze ubukwe bwabo vuba aho ngaho abajene mariye Tina na Gabe Watson bavuye muri Alabama bagiye muri Australia bagiye muri honeymoon yabo yari inzozi zabo ndetse bombi bari abahanga muri scuba diving. Aba scuba divers nano bajya hasi mu mazi bambaye banahumekiramo ndetse bari bazwi rwose ubutembere bwabo bwa mbere bari bugena mbere na mbere byari ukujya mugenzi munsi y'amazi ya Australia bakajya hafi ya Great Barrier Reef ari munsi y'amazi bakarya ubuzima mugenzi nka couple nziza ikundanye kandi ishakanye vuba. Byatangiye nkaho ari urukundo n'ubutembere gusa byatangiye mugenzi uwo munsi nk'urukundo munsi y'amazi banezerewe bidatinze byahindutse mugenzi urupfu n'amatagi yateye isi yose ubwoba ndetse hajemo urupfu rwa mbere isi yose n'uyu munsi tavugaho rumwe. Uyu munsi mwisi y'ubutembere mwisi y'ubukerarugendo ntabwo ari abanyazi kwakira urupfu rwabaye hagati ya Tina na Gabe. Tajya bakajyana ebyiri z'ukwezi kwa 10 2003 bakijya hasi mu mazi bakinjiramo hafi y'agace ka SS Yongala Shipwreck Site habaye agatendo muri ayo mazi. Hagaragaye Gabe Watson hejuru y'amazi maze umugore we Tina babura haciye arimo amanuka hasi mu mazi amanuka cyane ameze nk'ibuye rivuye mugenzi hejuru y'amazi rijya hasi kundi bayinyanja. Ndetse amakuru Gabe yahaye inzego z'umutekano n'inzego z'iperereza yivugiye ko umugore ngo yaragize ubwoba yagize wasiwasi na parapara birangira akubise mask ye ahantu kwibuye maze irafunga mugenzi gumeka biranga ntiyabasha kuba yahumeka avuga ati yamurwanye nk'umugenzi biranga agira ngo yamufasha ndetse rwose systeme y'umwuka yari yamaze kuba yakwanga burundu. Niyo mpamvu byarangiye umugabo azamutse ngo ajye hejuru y'amazi banza atore umwuka humeke. Gusa mugenzi ari makuru yatanzwe n'abadivers bari baraho ngo babona Gabe azamuka bo batanze amakuru atandukanye anahabanye bo batanze inkuru itandukanye n'umugenzi umugabo yari yavuze batanga amakuru mu bundi buryo bavuga ati Gabe azamuka ava hasi mu mazi yagaragaye nk'umuntu utuje usanga rwose kuzamuka kwiwe adafite ikibazo na kimwe kimugonga kimuteye guhangayika ndetse yazamutse nk'ibisanzwe mugenzi nk'uvuye mu mazi adasizeho ikibazo aho yaravuye hasi mu mazi. Ntabwo yasaga rwose nk'umuntu ubona ko afite ibibazo ajyanga ahamagare ubutabazi yaraje abagezeho ntiyanabatabaza baca arigendera ndetse mugenzi bamaze kuza ikipe y'ubutabazi igeze kuri Tina basanze yapfuye bamusanga mugenzi ari ku ndiba y'amazi aho yapfiriye amaso yose aturumbuye bivuze ngo yapfuye arwana n'umwuka arwana no guhumeka ndetse mugenzi ngo nkuru yagiye mu itangazamakuru hose hanakorwa iperereza rikomeye cyane. Uyu mugabo Gabe mu nzego z'iperereza baje gusanga yarahoze akora nka safety diver yari inzobere mu gutabara abantu bose binjiye mu mazi yaratoje mugenzi kubacunga no kubitaho ndetse ngo yaramaze iminsi yarongereye amafaranga ya assurance y'ubuzima bw'umugore wiwe life insurance yarayongereye yabikoze mbere ko mariage yabo iba yarongereye amafaranga yabo y'ubwishingizi igihe cyose mugenzi umugore yagiye ikibazo cy'ubuzima cyangwa yapfa cyangwa abura ubuzima bwiwe ko amafaranga bahabwa ari menshi cyane. Ndetse mugenzi cyo gihe byarangiye inzego z'umutekano n'iperereza za Australia n'ubushinjacyaha bamufungiye icyaha cy'ubwicanyi maze muri 2008 nibwo bemeje ko yari yafunze systeme y'umwuka w'umugore bari buhumeka ari munsi y'amazi. Ati Gabe yafunzwe icyo gihe amezi 18 hafi mwaka n'igice nyuma yahataha muri Amerika iwabo naho ahageza kurwa iperereza bo baza gusanga nta kimeze kimuhabasigaye Amerika arasohoka arigendera arataha. Kugeza uyu munsi nta muntu n'umwe uzi ko byagenze by'urupfu rwa Tina muri aya masaha ya nyuma uko byamugendekeye. Ese ko kaba ari systeme yapfuye y'umwuka yari buhumeka ari munsi y'amazi cyangwa yagize guhaba no gutinya cyangwa n'urupfu mugenzi rwahimbwe rwitirirwa ko umuntu yaguye hasi y'amazi abura umwuka wo guhumeka arapfa. Kugeza uyu munsi urupfu rwa Tina ruracyari buzimwe mugenzi mu mpfu zitamenyekanye imvo n'imvano yazo zabereye mu kwezi kwa buki. Iyi ni inkuru mugenzi yaho urukundo n'icyizere byagambaniye umuntu munsi y'amazi. Sasa inkuru ya kabiri cyangwa urupfu rwa kabiri ati ni mariage yabereye hafi neza y'umusozi
hafi y'imanga. Ni inkuru ya Harold na Tony Henthorn. Buriya impanuka ibaye mugenzi rimwe isi yose yayemera ko nta kitwaye, gusa zibaye impanuka ubugira kabiri bizamo urwikekwe. Iyi niyo nkuru yabaye ahangaha, niyo case nyirizina yabaye kuri Harold Henthorn. Yari umucuruzi wo mu gace ka Denver wapfushije abagore be bombi mu cyo yise impanuka ziteye ubwoba. Bwa mbere biba hari 1995 ubwo umugore we Lini yaguye munsi y'imodoka yabo arimo ahindura ipine, birangira ijeke ivuyeho imodoka iramugwira ku muhanda w'ahantu hitaruye. Harold yivugiye ko umugore imodoka yamuguye hejuru ayiryamye munsi, ijeke iranyerera. Niyo makuru yahaye inzego z'umutekano. Imodoka inyereye ugeze ko atarabimenyereye cyane, yamuguye hejuru iramwica. Polisi yasanze inkuru itangaje bitanasanzwe, ariko ntabwo ugeze wabona ko kanya ikimenyetso cy'urupfu n'inkomoko yarwo. Byarangiriye bamaze guca imyaka myinshi nibwo Harold yashatse undi mugore wa kabiri, Tony Bartley. Yari umugore uvura amaso w'umuganga wubahaga cyane icyo gihe, ndetse imigenzi ku nshuti zabo za hafi ngo barakundanaga cyane, bakunda gusenga, bahorana, bakundana cyane. Yari couple rwose ifite imigenzi azaza heza, ifite n'amafaranga ahagije, ndetse Harold ngo yari umuhanga mu kubika ibanga ryiwe, ndetse byose akora bikora yitonze. Ikindi kirenze ngo yakundaga cyane cyari insurance y'ubuzima bwabo, mugenzi umugabo n'umugore. Mugenzi mu kwa 9 tariki 29 2012 nibwo iyi couple mugenzi yagiye mu butembere mu misozi miremire bita Rocky Mountains National Park, bagira ngo bishime mugenzi anniversaire y'urukundo rwabo n'igihe bakoreye ubukwe. Ndetse rwose intego yari kujya bafata amafoto meza bari mu misozi miremire, bari ahantu heza hambere rwose isi yose iza kuba yatemberera. Hari ahantu mugenzi kure cyane uvuye ku butaka hafi metero nka 40 z'uburebure uvuye hasi ku ndiba. Gusa mugenzi ni bwatinze akanya gato Tony yaje kugwa hasi wa mugore, agwa munsi mu manga y'umusozi. Ni imisozi miremire cyane bita Rocky Mountains ishinyitse cyane. Umugabo abwiye inzego z'ubutabazi ngo umugore yaranyereye yikubita hasi agwa mu manga arimo afata ifoto. Ariko mugenzi washinzwe umutekano wa pariki wa Park Rangers batanze amakuru atandukanye, batanze amakuru bamushidikanyaho ngo yatse ubutabazi atinze, ndetse ngo telefone y'inzu cyonyine yagaragaje cyanateje mugenzi ikibazo. Telefone y'uyu mugabo yari yaraje hano hantu inshuro nyinshi kuhatemberera. Ahangaha we n'umugore we baje, umugore akahagwa. Yari yarahaje kenshi mbere ko mugenzi bakora hiking ngo baze bahatemberere, ndetse inzego z'iperereza abanyenzi zafumbuye andi makuru yuko mugenzi uyu mugabo mbere ko bazanga mugenzi mu butembere yari yarakoze life insurance policies zitandukanye. Yari yarasuye mbere hose ibigo by'ubwishingizi inshuro zigera kuri zingahe. Yari yarashinganishije ubuzima bw'umugore we ku mafaranga menshi cyane mu bigo bitanga ubwishingizi bw'ubuzima bw'umuntu. Amafaranga bari mu mugenzi umugore amaze kuba yapfa yari hafi miliyoni 4,700,000 by'amadolari, akabakaba hafi miliyari 3 z'amanyarwanda. Ndetse nibwatinze muri 2015 nibwo Harold Henthorn yaje mugenzi gufungwa ashinjwa icyaha cyo kwica umuntu ku bushake wabigambiriye. Ndetse rwose mugenzi ibimenyetso byose byagaragaje ko uyu mugabo kwica umugore we, abagore bombi yabiteguye kera hose kwica kwabo. Ndetse bose bagiye mugenzi bapfa mu mfu zijya nkaho zisa, bose bagapfa bari kumwe nawe, ndetse bagapfira ahantu badafite n'umuntu hafi ya wabo bamenye ukuntu byagenze, ahantu hitaruye. Ndetse bose bamara gupfa mugenzi akaba ari amafaranga menshi ari mu bwishingizi azishyurwa bamaze kuba bakwitaba Imana. Ndetse abahanga muri siyansi bakora iperereza mugenzi ujya ku bimenyetso mpamo bagaragaje ko mugenzi uyu mugabo yari umuhanga mu kwica urupfu yapanze kandi yaruteguye. Yapanze impfu z'abagore be bombi akurikiye amafaranga yari gutangwa mugenzi n'ubwishingizi nyuma y'urupfu rwabo. Byose yakoze nubwo yari yateguye Harold, ariko yashyizemo ahangaha ubuswa. We yari azi ko inkuba yakubita ahantu hamwe inshuro ebyiri ntihagire n'umwe ubikeka ko yankuba yakubisa ahantu. Yasuzugwe ko mugenzi akenshi na kenshi yabaye icyaha hakorwa iperereza, ndetse iyo cyusubiyemo inshuro irenze imwe bituma inzego zosanga zicungira hafi. Niba kanya video yacu ahangaha wayikunze kuba mugenzi uyikurikiye, kore subscribe, like na share. Rwose akantu karafasha cyane ko gukora subscribe, like na share. Urupfu rwa gatatu nanone sasa. Iyo ni inkuru y'amayobera. Amayobera yabereye hafi y'umugezi hari ku Bunani. Abari abakunzi baguye hafi y'umugezi bo bitaga Bogo na Chandler bapfuye 1962 muri Sydney muri Australia. Bo bitaga Dr. Gilbert Bogo n'umukunzi wa Margaret Chandler. Bari bafite bombi abagabo mugenzi n'abagore bubatse, bari bapanze ngo bahurire hafi y'umugezi bombi basuze imiryango yabo, ndetse mugenzi ngo bahaza kure umunsi mukuru wabo gukundana baca inyuma bakundanaga icyo gihe.
wari umubano w'ibanga gakubitwa kwaje mu buryo bugenzi bwabo biyeranja. Bazi gusa babonye ahantu heza bajya hafi y'umugezi bakahakundanira mu gihe cyabo cyo gucinya abakunzi babo hafi y'umugezi wa Lenkov. Basanzwe bombi imirambo yabo bapfuye kugeza mu gitondo cy'umunsi ukurikiyeho bombi bahapfiriye, ndetse imirambo yabo itambaye neza itikwije. Nuko rwose byari urukundo rw'ibanga abantu mugenzi kwaje biyeranja. Mugenzi wabo bageze hafi basanze batahohotewe, batakubiswe, batarozwe, ndetse ubona ko rwose nta n'umuntu wabisha, gusa baryamyeho ngo barasinzira. Polisi yatangaje ko urwo rupfu rwabaye amayobera, babiri gupfira icyarimwe mutazi cyabishe icyari cyo. Ndetse aho hantu bahaguye mugenzi ngo barahitiriwe nyuma y'igihe kirekire, hamaze guca imyaka myinshi nibwo mugenzi abascientists baje kumenya inkomoko n'imvo n'imvano y'urupfu rw'abano bantu. Aho basanze imirambo yabo bombi hari hafite amatiyo avana amazi mu mujyi ayazana ku mugezi. Hajyaga hatutumba hakanasohokera umwuka uhumanya wa hydrogen sulfide gas, umwe mu myuka ihumanya kandi yica vuba vuba. Ndetse rwose kano kanya inzego z'iperereza zemeje ko icyabishe bahumetse umwuka mubi nka couple ngo bari baryamye hafi y'umugezi bakora ibyabo, nuko bahapfiriye. Urupfu rwa Bogo na Chandler, abari baje mugenzi gukundana bikoreye urukundo rw'abo mugezi gakubitwe, byarangiye bapfuye bazira guhumeka umwuka mubi. Sasa kirego cya kane, kesi ya kane cyangwa urupfu rwa kane. Ati rwose ni couple yapfuye mu gufata selfie muri 2019 hafi mugenzi ya damu ya Nomada muri India. Hari couple rwose y'abajene Maria yari Fatima iminsi ikoze mariage yo bitaga Vishnu Viswanathi na Minakish Mothi. Bagiye mugenzi mu gutembere nka groupe, bose bari abantu mugenzi batembere bagakora blogging ku mbuga bagaragaza amashusho yabo bagiye hose bafite abafollowers benshi, ndetse bari bazwiho gushyiranze amafoto atera abantu bose kuba bavugishwa ateye ubwoba, ndetse na hashtag mugenzi bajyaga bakoresha ivuga ngo nkurikira tujya mu ijuru, follow me to heaven. Amafoto yabo menshi bajyaga bashyira hanze yabaga yuzuye gutinyuka no gushirika ubwoba. Bagahagarara ahantu henshi ateye mugenzi rubanda inkeke, hahandi benshi bajyaga batinya aho imisozi irangirira cyangwa mu manga yayo ihanitse. Ndetse iyi couple yari izwiho kugira ama captions mugenzi akomeye, ndetse atera kenshi na kenshi ubwoba abantu akurikira amafoto yabo. Bahoraga bandika ngo bo bajya aho rukomeye, aho mugenzi benshi batinya kuba bajya n'uwo bigiraga. Ariko ubutemere bwabo bwa nyuma mugenzi bagize bwa nyuma na nyuma bwahinduye hashtag yabo na tagline yabo ihinduka rwose ukuri kwa nyako. Tariki 25 mu kwezi kwa 10 2018 nibwo mugenzi couple yajya mu gace ka Yosemite National Park muri California, ndetse rwose bagaragaye ngo bari hafi y'umusozi muremure cyane muri parike, hari munsi y'imanga ndende. Iyi manga iri ku burebure bungana na metero 900 kuzamuka uvuye hasi ku ndiba y'umusozi. Ndetse ngo abatanze amakuru bahaye ikaze bazo kumenyenzi babonye ngo iyi couple iri setting tripod yayo ngo ifata ifoto, ifata n'aka video. Mu masaha y'abanyenzi make cyane gomshe nyuma yaho abantu bavuza induru batakamba basakuza barimo bahananuka mu manga y'umusozi mu gishanga mu kibaya. Nuwo munsi Vishnu na Minakshi yari couple mugenzi maze iminsi mike yishingiranywe, nuko bombi bapfiriye ahantu hamwe icyarimwe. Ndetse ngo haje abacunguzi ngo batabare bahageze basanga imirambo yabo hasi muri metero 200 uvuye aho bari bahagaze hejuru, aribo bari baguye hasi mu gishanga. Mugenzi ngi couple mbere ko bitaba Imana ku mbuga zabo nkoranyambaga basanga bari barabihanuye ko bizagenda gutya. Ibyumweru bike mbere yaho Minakshi yari postingiye ku mbuga ziwe avuga ati abenshi muri twebwe cyane ngiye mwese mukunda n'abafana banjye, twese dukunda ibintu biteye ubwoba. Ese ubuzima bwacu bufite agaciro nk'akifoto imwe? Ibyo mugenzi yibajije byanye rwose uwo munsi bibaye ifoto imwe bafashe yatwaye ubuzima bwabo. Ndetse iyi couple mugenzi imiryango yari yarivugiye nyuma yaho ngo bari rwose abantu bakunda gushishoza, ntabwo bari indangare. Nyuma yaho baje gutora kamera yabo bayisanga munsi y'umusozi hasi aho bari baguye, ndetse igaragaza ko rwose bari mugenzi bafata amashusho bataye balance, bata uburinganire mugenzi ko bamanutse bagenda gutyo. Icyatumye mugenzi guriba inkuru yasakaye ahantu hose, suko wenda bari bato cyangwa bafite impano idasanzwe, nuko rwose bari baravunikiye kuzano ahantu bashatse kuza mugenzi bagoye, ari ifoto bari barwaye bagira ngo bazayifate bereke isi yose kunano ahantu hateye, baranateguje abafollowers babo. Ifoto yose mugenzi bari barakunze nk'ifoto y'ingenzi byarangiye idafashwe. Ibyari amatsiko mugenzi yabo byabambuye ubuzima bwabo. Sasa kesi ya gatanu, urupfu rwa gatanu yari couple ya Andrea Sharp na Barnes Gurika mu 1983. Yari couple y'Abadage 21, ndetse Barnes yari afite 21 naho Andrea afite 20, ndetse bakundana. Yari couple nziza cyane y'Abadage. Bafashe umwanzuro ngo batembere mu minsi y'ugushyuye mu minsi ya summer, bajye mu mashyamba maremare ya British Columbia muri Canada. Bari batoya, bari mu rukundo ruhambaye, bafite mugenzi amashusho yo gutembera isi barebe uko rwose imisozi miremire iteye n'amashyamba by'amajyaruguru ya Amerika, cyane ko rwose mu byarizo z'abantu benshi batuye i Burayi gutemberera hano hantu. Iyo couple yaje mu gutembera yagaragaye bwa nyuma na nyuma mu kwa gatandatu itariki 27 bahagaze ku muhanda muremure bita ngo ni Highway 16
ni umuhanda mwiza witaruye gusa nyuma baje kuwita ngo ni umuhanda w'amarira, highway of tears, kuko benshi bagiye bawugwaho, benshi bagiye bahaburira. Hamaze gucaho amezi 2 mu kwezi kwa munani nibwo umuntu waje asanzwe ari kumwe n'imbwa ye atembera yabonye imirambo yabo ahantu kure y'umuhanda hitaruye, ndetse bombi bari bararashwe mu mutwe ari Barnes na Andrea. Imodoka yabo n'ibikapu byabo byose byaburiwe irengero. Bwa mbere polisi yagize ngo byabereye aho ngaho byari ukubiba, uretse ko habuze umuntu ukekwaho icyo cyaha. Nta n'umutangabuhamya wigeze uhagaragara ngo atange ubuhamya. Ndetse igitangaje gupfa ko abanyezi bigeze banarwana basomye bigaragara ko bari barwanye bapfuye gutyo gusa. Haciye imyaka myinshi izo mfu hadafashwe imyanzuro ku rupfu rwazo mu buryo bw'iperereza, ndetse ngo umugenzi liste ntiyarangiriye aho ngaho, hagiye kenshi aho hantu haburira abantu benshi. Muri iyo nzira imwe benshi bagiye bahaburira bakaburirwa irengero. Hamaze gucaho imyaka 1989 ubwo haje umuntu waje gukekwa, Andy Rose. Yari umuntu usanzwe utuye aho ngaho, bamushinja mugenzi cyaha kwisha abahikazi babiri aribo Andrea na Barnes. Nyuma yabaza gufungwa, ndetse mugenzi gufungwa kwiwe muri 2001 bakoze DNA samples aho bari baraguye banapfa, basanga umugabo nawe ararengana, ndetse nawe aza gufungurwa. Hamaze gucaho imyaka mugenzi kabaka 40 n'uyu munsi ntabwo iyo case bazi uko byagenze byayo. Ndetse ngo mugenzi kuri uyu muhanda bise ngo ni highway of tears, hamaze gupfira abantu benshi baje baburirwa irengero kugeza uyu munsi n'imirambo yabikabura. Abaje mugenzi baje gutembera muri Canada, muri British Columbia, abaje mu gutembera ahantu batazi bahasanze umuntu utazwi agenda abambura ubuzima, abandi bakaburirwa irengero kuri highway 16 muri Canada. Sasanga case ya 6 cyangwa urupfu rwa 6. Iyo ni inkuru y'abakunzi ngo mugenzi bavuye mu kirere kwaza kuba urupfu mugenzi rushingiye kuri parachute, rushingiye ku mutaka. Mugenzi ubwo ko urukundo ruhambaye hagati yabo bombi byavuyemo impamvu zo kwicana. Muri 2015 upura hanga y'abongereza British couple Victoria Sirius, ndetse ari umuhanga mu kuguruka mu mitaka n'umugabo we Emile, bari bapanze mugenzi kugira ngo baguruke hejuru y'umujyi wa Wiltshire muri bombi bari abademobu b'igisirikare cy'Ubwongereza. Ndetse urukundo rwabo rwarabyenze urukundo basaziyemo ariko ruhora igihe cyose rututumba rudasaza. Ariko ntabwo Victoria yarazi ko mugenzi umugabo yashatse yakundaga cyane yari yaramupangiye kuba yamurangiza. Ubwo avuga mu ndege asimbuka hejuru y'umujyi wa Wiltshire, England, yafunguye imitaka ye yombi yari yambaye mugenzi ntiyafunguka, waba uri main n'uwa backup cyangwa wa reserve. Abamuboneye hasi amanuka ngo yavuye hejuru nk'intosho, yikubita hasi mu buryo buteye ubwoba avuye mu kirere mu ndege, ngo yikubise hasi mugenzi yanahamutse yataye umutwe. So kubw'ibitangaza by'Imana kumara kuhagwa hasi yabashije kubaho. Yaguye hasi mugenzi wese arangirika ariko abasha kubaho, nubwo indani mugenzi mu ngingo atangiritse ariko amagufwa menshi yaravunaguritse mu mubiri wiwe. Yavunitse imbavu, amagufwa yitako n'urutirigongo rurangirika. Ndetse mugenzi ngo bwa mbere hakorwa iperereza baketse ko byose byabaye ari umutaka wari wakwamye, ariko bagenzi bawugenzo neza bitonze basanga mugenzi umutaka imitaka yombi bari bayivunnye mugenzi amabuto ayicomora yo kugira ngo isohoke. Ndetse bageze hafi iyo mitaka wari wayegereye wari wanayikoseho mbere yuko umugore asimbuka yari umugabo we Emile. Ndetse polisi mugenzi ngaho ibyinjiyemo cyane baje gusanga Emile mugenzi yarabagaho ubuzima burenze bumwe, yari afite abagore benshi, afite amadeni menshi yamurenze uyu mugabo Emile, ndetse yari yapanze mugenzi amafaranga azatanga umugore amaze kuba yari butangwa na assurance y'ubwishingizi bw'ubuzima, bari bumuhe amapawundi 120 ahwanye mugenzi na miliyoni z'amanyarwanda 230. Zengo uyu mugore apfa niyo bari guha umugabo mugenzi nk'amafaranga y'ubwishingizi ku buzima bw'umugore wiwe. Nyuma yarafashwe uyu mugabo Emile, ndetse arafungwa ashinjwa mugenzi icyaha cyo kuba yarapangiye kwica umuntu ntiyapfa, attempted murder. Ndetse yaje gufungwa muri 2018, ndetse mugenzi w'ishaka bamushinja ikindi cyaha nanone ko yapanze kwica mugenzi umugore ubwo umugore yari mu nzu arwaye, acomora amacupa y'ubuhumekero bwa gaze yajyaga ahumekeraho ari mu rugo mu gihe yari arwaye yaramaze kuvunagurika. Ibi byose yabikoraga ameze nk'aho byose akora ari impanuka zirimo ziraba. Icyatumye mugenzi iyi nkuru ihambara y'uyu mugabo, umugore yivugiye ko mu isi y'abazima nta muntu mu isi yizeye nk'umugabo we kugeza umunsi amuhemukira, amutega umutaka y'abagenzi yaba yamaze kuwuca inkondo zirekura imitaka gisohoke mindani. Ati nubwo mugenzi umugore yakize urwo rupfu ntirwamutwara, ariko mariage yabo yahagaze guhera icyo gihe. Emile yakatiwe igifungo cya burundu kuzagwa muri gereza. Naho nyuma mugenzi Victoria yibwira itangazamakuru ngo umugabo nishakiye iyo shusho ya nyayo y'ubuhemu. Sasanga ha inkuru ya 8, urupfu rwa 8. Iyi ni inkuru ya Jay na Lauren Dempsey, yari couple mugenzi ukundana yo muri New Zealand. Bo bakundaga mugenzi ubutembere, bakunda imiterere y'isi no gusura ahantu hose hadasanzwe. Gusa mugenzi ukunda bakundaga gutembera isi rwabaye urw'urupfu muri 2020. Bari abavloga mugenzi batembera ku mbuga bagaragaza bagiye hose bereka isi yose ibyo bagiyemo.
ndetse page yabo ya Instagram yari izwi cyane bitaga ni 2 tickets to somewhere, amatike abiri afite ahantu ajya runaka. Intego bari barihaye no gutembera isi yose bajya ahantu hambere heza ku isi yateye ubwoba, bagafata amashusho babyereka abaforowazi babo kwaho bagiye hose hakanganye. Ndetse mu kwa 12 muri 2020 nibwo basuye White Island, benshi bazi nka Wakali, ahantu ari ikirunga mugenzi gikora kikanakira rimwe na rimwe byabaye ngombwa. Ndetse ngo bahagiye ari to mugenzi yari yateguwe, babwiwe ko mugenzi ahantu bagiye ngo ari heza, bari bwegere ngo ahantu hari inyanja iri hejuru ku kirunga bakayibonesha amaso yabo. Baje intego yo kubona mugenzi kirunga kikoreye inyanja. Gusa mugenzi kirunga bajeho ngo baje kimaze iminsi kigaragaza imyotsi hejuru yacyo isohokamo rimwe na rimwe y'urudaca. Gusa bo baza mugenzi bashinzwe ngaha ikirunga no gutembera, barabwiye ngo se muhumure imyotsi mwabanye ntibakange, nta cyadanje gihari. Ndetse rwose Jay na Lauren bafashe amafoto yabo meza bahagaze hejuru y'ukoko y'ikirunga aho inyanja itangirira iri ku kirunga hejuru. Bashyira mugenzi caption kuri amashusho bafashe amafoto na video, bandika ngo iyo ukinishije umuriro no kubigenda. Mugenzi bakimara kubyandika iyo ukinishije umuriro kuri caption yabo ku mbuga nkoranyambaga zabo, bamaze gupostinga hadaciye umwanya muremure nibwo cya kirunga cyarutse. Ndetse hasohotse mugenzi umuriro mwinshi wuzuyemo ivu n'umwotsi mwinshi. Ndetse uwo munsi ngo hapfuye abantu 22 harimo Jay na Lauren. Na ya kamera yabonye bafatisha amashusho yabo bajya kuyapostinga, baje kuyisanga mugenzi hakurya hasi ku manga y'ikirunga yarahiye. Gusa mugenzi harimo amashusho make agaragaza agenze umunsi bashya. Ndetse ngo haje indege mugenzi z'ubutabazi hageze ukuntu hari umuriro mwinshi z'ukuntu zibagira ngo zibatabare ziguma kure yabo, kuko hari umuriro mwinshi utemba uva mu kirunga. Ndetse abakize uwo muriro w'ikirunga barebye ngo bongeze bari mu manga, bakumva abantu hakurya barimo gushya babareba, bamanuka birukanka, amashati yabo arimo ugenzi kugenda ashya n'imyenda yose bari bambaye ishya kubera umuriro mwinshi, bavuza induru. Uwo munsi hapfuye 22 harimo Jay na Lauren Dempsey. Mbere yuko kamera ihuma, haje indege z'ubutabazi zazitahegera neza ngo zegere ikirunga, zacungiye kure ntizahegera. Hacaho amasaha menshi zidafite neza ko zitabara abantu ngo zibegereze batabare. Ndetse rwose video bashyize hanze yabo nyuma na nyuma yabaye viral ku mbuga hose, barayihanahana barayitambaza. Ndetse itangazamakuru ryose ryo kwisi ry'abavuzi mugenzi rirabandika, hagaragara mugenzi ku maso habo ukuntu basekaga mbere yuko habaho guturika ku kirunga ngo kibice. Mugenzi gitangaje mbere yuko abantu bazahangaha ngo abasantisiti bari bamaze kuba batanga amatangazo bavuga ngo kino kirunga hari hagaragara ko munsi yacyo harimo umutingito, harimo gutogota munsi y'ikirunga. Ariko abacuruza ahangaha mugenzi b'ubukerarugendo bo bari babyirengagije, dore ngo baraza ahantu nk'ahangaha badafite ubwoba, aho mugenzi bacu ngo bafate video bereke isi yose ko bidasanzwe niho basize amagara yabo. Ibyari urukundo n'ubutembere no kwishima byarangiye basize ubuzima bwabo. Ndetse rwose inkuru y'urukundo rwabo mugenzi yabaye ngo bajyaga bavuga ngo gukinisha umuriro, barawukinishije urabatwika. Indi nkuru kandi y'inyongezo, inkuru za 8 ndabaha ahangaha indi ya 9 y'inyongezo bajya turenzeho mbashimishe. Iyi ni inkuru ya Shoni na Lauren Marley. Hari ubwo mugenzi amatage azana ibibazo utari wabiteganyije, utari wabipanze. Muri 2017 yari couple iri mariye yo muri Florida, baje mugenzi gutira amato yanga basukana ameze nka za moto jet skis, ndetse bayatira mugenzi ngo batembere hafi y'amazi agace ka Key Largo muri Florida. Bombi barabatwazi baza gutwaza no moto kandi bazitwara neza batibeshya, cyane ko Shoni yari yaravukiye hafi y'amazi, hafi ya mato ko yatwara yarabizi cyane umuhungu. Ndetse na Lauren yarazwi hagati mu nshuti zabo za hafi ko rwose ari umuhanga mu gushishoza no kudahubagurika. Ndetse rwose biboneye n'amaso ko byagenze mu mazi bakina bazenguruka mugenzi n'ubwato n'utumoto. Wari umunsi w'akazuba keza, byose bakoraga ahangaha mu mazi, bafataga amashusho yabyo. Shoni yari yaje yambaye kamera ku mutwe kuri helmet yiwe kuri casque. Gusa amasegonda mugenzi mbarwa bari mu mazi bagenda barya umunyenga, nibwo mugenzi ahangaha umunyenga na ambiance bari barimo ako kanya yaje kuvamo urupfu. Ati rwose Lauren ya depashe agira ngo ace imbere vuba vuba ya Shoni, amuca imbere agenda mugenzi yirukanka, uko mugenzi amudepase agira ngo amuce imbere, niko na Shoni angamye yahise yakselera amutunguye. Dore ngo mugenzi arakselera birangira bo mbanga jet skis yabo bombi agonganye amamoto yo mu mazi, uko mugenzi agakubitanye yombi baguye mu mazi bombi barahwera. Uko bagahwereye hagiye kuza mugenzi abacunguzi ngo bazanga batabare, basanga bombi nta wakangutse n'umwe. Ndetse amashusho yagaragaye mugenzi ko uyu zari yafashe Shoni yagaragaje amasegonda ya nyuma yabo banezerewe mbere yo kugongana, baseka bishimye bahanze amaso akazuba keza bari mu mazi. Ndetse inzego z'umutekano zagaragaje ko rwose gari impanuka yabaye ijemo kwibeshya. Ndetse ngo gupfa kwabo nta nzoga bari banyoye, nta n'uburangare bwabaye, ahubwo ni imyaku yiyizeye ubwahera bijyanira. Byari umunyenga bahasiga ubuzima.
ndetse imiryango y'abatangaje mu itangazamakuru ngo barakundanaga cyane ariko batazi ko umugenzi ibyishimo byahinduka amatage bikambura umuntu ubuzima. Nimba zino nkuru zose tuvyanga uzikunze kora subscribe dukomeze kubana kuri channel yacu. Njye wumvaga ahangaha mvuga twa Junior Giti w'Imana.